Roy try. Dia kemen. Ikwa akan iga por mentang akwa ban kran sepangan iga tin ke jong blay ban ngan lei ban ai. Ya ke nuksaru na kaktin ke jong blay hakan iga sri. Bat ho hakaktin khasi ka ong ba atiar balajit. Ka ong no? Atiar balajit. Handai hakaktin pareng ka ong chosen vessel. Ngikwa ban hakap pidon iga Bible pila ban plate lang. Hakan iga por ke ba mentang kata ka na kikam ki apostle ke nong ke ba kendai ke dekat ke ba katsan. Rayu try ulong hu tu kele no nawa uta ulong u atiar belajit hanga ya kaban kit ya kerteng jonga hakmat ki gentle bat ki siem ba ki khon Israel de Hagaktin pareng ka ong ba hagadekat ke ba katsan ka ong chosen vessel finlap hang tu ka kentin ka ong go thy way for he is a chosen vessel. Ayu chosen vessel hagaktin khasi ka ong atiar bala jet ong lang bat nga atiar bala jet hari ngakwa banon ra ya ka translation ka day dong chosen vessel ka ba mot ki kundo okay kundo hangni utrai ukren yo Ananias bat o ong hangni ga jaka ba uni uday utau kundo banga ngala jet we kundo bala jet hakipor ki ba menshwa ki jubo ya kinu ki ba kordorem hapo kiu kendo laga de kesear ke na bar kalong kendo bet midon dapat kami don dor hanre ke dei bet hapo pat jang ki kendo ki bo ya ki mar ki ba kordor de namar kata kita ki nong luti ki baro haba kamta me ki yo ya kitu ki kali ki bakit ki kamnong kali menta ki la ba de batan de ki kada lane de ki ut lane de ki kulai hakito ki por ki julute no ekata namar ki khenbet bom dei tang bara to kundo ba thali re hapo jang tai we na kita la bandon ke ka ba kordor kata ka dei ke ka ba ki jule hakapor ka ba menshwa bat hang ni ka tin ka jong blai ka kren shapang uni ubri u ba kerteng usol ni satip haden ya u Paul but u blai vitep u ito ba u dei u une Kaktin ke jong blai ka ong Ananias u ai siapang ke jing batai siapang jong ne ubreu usol bad u ong pindapet ka dekat ka ba kat lai u ong kan rei Ananias u la yato atrai ngala yo sngo na ki ba bon siapang ne ubreu ka ba katno ka ba sniu ba ula le ya ki ruku jong me Jerusalem fi hang ni u Ananias u ai ya ka character certificate siapang jong ne ubreu u ba kerteng usol uda ong ba uniu de ubreu uba snio wong kabakatno kabasnio ba ulale wong kamno ude ubreu ba yu breu ba snio uda wa ai samdan ba uniu kabamot umdan keno ka jinglong ka ba ao ka jinglong ka jangu ka de ka basnio bat kumta ter la batang da u Ananias shautrai hanre hangne pat utrai pat em uklam ya sat na kabanta usol manong mbelay me batay start mame ya kata uklam ong ya kata hanre ka Bible ka ong hanre utray ulaong kelet no namo uni uday tao kundo ya ubanga ngalajet compare kibriu ki krensniu ayu yangi ai utray unio i hangi kum tao kundo balajet amen ong ito bosyong para marjan fide kundo balajet Amen. Q kendo bala. Nganget hang ni barok di kendo. Dia. Dia kata ngide ki bala jefi. Utrai utip chapo jong usol don you. What usol untip ya kai kabodon. Lada ulat tip unumle ya kitu kikam. Babon sin ngabat mapiru ke kam ke bagila jule manshuam ke day namar bam tip ue ubanga mapingilong. Kade nam day na. Kidon na pi dapet kita tidur ki manusia pi kwa baik bantar no. Denam dai pi riki sao bah tu ibinyan. Kindak kendong yo i bat dumaro. Teng yo i hapok ti pi bat ya ki bom dai. Denam dia kata tarno bagi kon kina yo i. Namar bele yo i ya kata. Hada u blai pat ula yo i hapi ya kini ke bakodor lupa. Amen.
Dia nama tak tin jong try ko ang udan ni ka plan na ka benta ka jongi. Udan ka jing perkat ka babha nam ta jongi. Haka sam tis palai pu kun dai ka batai ya kata. Fit lada usol ula tip lupa ya kata. Fitep unumle ya kita ki kam ki ba ulale. Namar balai fitep uladan benta hak ban penyap yu Stefan. You know? Yu Stefan. Shwa kene gelnong uladan benta. Fitep ngofi ublai upet yang apa dia PM. Kita ki kiu kendo balajet ngak kwa hak ni kesni ngalai ban peni fing yakni ka benta chapang kini ki kiu kendo balajet kilong ki bakumno kita ki balajet pule bat ngan na ka gospel jong Matius kalenong ka banengkong hak da khot ka balai ka ong bat ujuda ulapen ka ya uperes bat ya usera na ka tamar ngak kwa pin underline tamar hang tu da khot ka basan Bat usalman ulapan kaya ubawas na karahap. Ngakwa fin underline rahap. Bat ubawas ulapan kayu obet na karut. Underline root. Bat record kabakat rio. Bat ujakap ulapan kayu Joseph. Uba utnga ka Mary. Na kabalaka ya ujisu ya ubalakot ukris. Underline Mary. Hang ne don sao ngot ki kentei ki ba ublei upenon kam yaki ba umisaya on ka ngini pet kindia siapang kini ki sao ngot ki kentei ki long ki bakumno bat ngini ya sutu ublei haba wang pilong ki ku kendo balajit umut ayu Kan ma ujisu haba upenito ela de ku misaya nengkong do haba upenito ela de ku misaya uklam penito haki rangba uklam penito hakino kino kita ki longkmi ki badai ki jiu uklam penito ela de fitep hano la penito nengkong do ujisu wang bangang ade misaya fitep you know ya kan nong Samaria pin pule ya kata nak gospel jong Yohanes kelenong ke ba sao de khot ka arpusan apun riu ngakerpat lem subha bani rak play lem yang gitu pin lengo bau jisu company to yano kita ki kentai bau de umisaya na yano no jiu upani to yela de yakani ka briu ka nong Samaria subha play lem de khot arpusan apun riu Kata Gabriel ko ong hau ngatip mo Mesaya uwan yau ba ki khot u Chris andalawan uta on batai sai hangi yaki ek baro ujisu lai thu haka ngalong uta ubakren bat pha fi hang ni kini Gabriel ko ong ngatip kini ke baro on sa uya tho da umisaya ba ujisu wang uta bakren bat pha de utaken upani tho ela de ta de mono misaya kan ma uklam pani tho hano noro uklam ong ke sangran de kata ke sangran kyong de no ne de no kai de no tho lupa ado ki lengo wang ba Wat kata ke area ngarlang tari ko ngo hau. Uklam panito ya ki de mano. De nama kata ken mau ki senran jong ujisu ki dem hak jat jong ujisu ban mane. Hadin bo ujisu lami pat. Shwa kata kim dem nama haki jiu hano ba ki dem ka bamot yau ta ki mane. Ki senran ki klam dem ban mane ujisu. Namar bale ki mitu mono bade ujisu. Hara ujisu panito ila de ya kane Gabriel. Menongang adai utau misaya. Amen. Kabamot pilai fitep uyo i kini Gabriel kala banonra ya ke revival haka Samaria. Dai nama kata filungo kini Gabriel kale ya thu ya baro. Ngakwa banong ya fi. Ya unu mau utrai ujian utrai un penitu ro ya lade aki. Amen. Fin ken mau bah. Ada utrai ujian yang apa dia PM utrai un penitu ro ya lade hanga pada pi. Amen. Bangini pet mentak ya kini ki kentai. Ki dei mano fin lap syapang ka tamar kata ka de Genesis kelenong ka bal lai popra. But kini ka di ka lenong ki ba ki bunsin ki ong bala tap ya ka hapdeng. Hari ka long ka ba kongsan palan. Nama kini ka di ka ngalaban ong ya fi ka lenong hapdeng u Joseph bat ke Egypt. Kini gini kata, nama rasu tap hang ni apa? Bersepang ni Gabriel ke badai ke Tamar, ke Niru kamdei ke Ju, kamdei ke Jiu.
kani kadai ka persakurim jong ujuda bat kani ka brio ka yo ulok bat ulok jong ka uyap namar ka jingle pop ka jong u pindah gu bakerteng UR mo u bakerteng UR pindah betaka dekat ka bahnyo usha peniap no hau blay namar ki kam basniu ka ba ulale bat uyap no bat katkum garukom upara udai ban shimti ya ka tengah ka jong UR bat u onan upara upai ban yashong bat kani ka tamar hare unipat ule sakata ka eke ka kam ga basniu namar balai berkata ka kam ka basniu ka ba ulale em hado ba ublay ya uru ka Bible ka ong ba hak dekat ka ba shipo bat kata ya ka ba ulale kalong ka basniu akmat utrai bat namar kata ula penyap no ya uru bro arngut kini ki kon jong ujuda la yam bat sa stang uwe ukon ubakerteng usela jong ujuda bat udang kam kena bat ujuda uong ya katamar pi letno shala ka jong ka yeng bat kati katamar kadai na kasnong timnat bat laong pi letno sha yeng ondaw la he une ukon usela ngan sa penlong ya u ba unia poi ban ya shong ka bat pi bat hang ni katamar kalalet bat kapoi ka por ba kani katamar katip ba usela la he henry ujuda ulatieng ban ai ya uni ukon syaka tamar namar tieng ya udu no so ya uniru namar kani gedi gabriel em la hakato ka por ki ongum ne ya ka ki ai kata ka kerteng ya kani gabriel kanong bam lok la kenya ka kanong bam brio kanong yo nong bam brio kani gedi kata gabriel ya ka bangipuli ka gospel jong Matias ken hakal nong ka banengkong ka dekot ka balai baladon ka kerteng jong ka kanong bambrio kam don ka babhai haka ka Bible ka batay hanay kuwi ka por ba ujuda uday banlet bani her nganong yefi chate siya po timnat naga banta banlet ban kap shnu ya kita gilang brot but kani ka brio ka yo sngow ya kata haba ka yo sngow em ka wengno ya kita kijan riu kentai namar hak itu kipor ho ya ka jat ban riu khasi jongi ngim dadon ngimi tho teng ka brio na ne ubreu ba don lok ru teng ngimi tho namar omdon kanono kadak lait na kiwe pat ki jat ban riu ki don lala ka jong ka jing peni ya kedak ki don badeng manggal sutra ki don badeng sindur ki don ba deng ki khadu hapo ri India jongi mo ne ko riam ka jongki la batai ba don lok de hak jat brio jongi te mi tho denam de ka kentai brio tu ka don lok ne omdon lok ro teng li don khana samla phak kali la ka phak kali ka kentai ko nga teng atre ba ya pi ap ngade panjing bit so na ki khon pat kulumar namar bole mi tho da bi kani kani ka jaj brio ai ngo mangi ka jengong kristan ngi ai sati modaka sati la itu banong o la deng sati hang ne ka bamon la don brio deyam hari kidon kentai samla wat katar ki metip hero bandeng kideng la ka deng devi yang ne ketiga diang kan mau kani gede ke sati ke pedi baladon yo ada lok ai ngo habdon nai te kriam ka bet jongi le te mitu itau hong fi ke don kiriam man banai pong hapo jaseng rum tip ki pong be da kataro pi kata gede but kani ke beri hak itu ki por habal ayap lok em ki jidon ni ke riam ke jongki but kani ke beri kale no em kalau no ya kata ke jing riam ke jongka but kala pong no kala pli no da ki wei pat ki jan dekot ba khat saw ka ong ni ngam le ban pule lut pinda pule yang tu kala law no ya la de na ka jan kup riu kan tei ke jongka bat kala tap ya la de da ka jingka khman ha ki tu ki por ke don ro ki jat ben riu ang ne ha ka ri ke jongi ki ken tei samla ki haban ta bai kum ne nang ne kata ka de ki si ong Middle East culture na nang themo kadai ka hapo Central Asia kadai ka culture jongki nganong yefi bakin ka igadur but kani kala pong ka bamut pen i biang ba kalong samla lane ka kumta la pen i ya ka kum kata ka kenthei ka ba kwa banyok brio but hang ni kala le ngomno kala le ban shong ha ka kordop jong kata ka eniam but na kata ka lenti
Hai kadai kan lenti syai ban lek syatim nat bat hakum kata kepor ujuda uwan. Kai ke bejia bat ujuda udang susi bah namar dang syuyap kalok. Bat ulek ya ke ban hiar syata uyo ya kani ke brio. Bat ke Bible ke batai ba ulek ban ya don ke jingadai bat kani ke brio. Bat umtip bat kani ke persakurim. Perkat baik ke kentai mau lah perkat baik ke kentai nuti bat ulek bandon ke jingadai. Hanre umtip ruem syapang jongkata. Bakaktin ke jonglei kada keren syai bahadin jongkata ketamar hadin bakal adon jingadai baru tahu kurim kawan no syeng kalau no ya kata kajan ke jongka bat ka pli biang dak pong biang dak juk kajan kadan riu kentai. Hari hadin katu kat ni por la benang anum lek kai ke bu ya ai kitiar kitar. Hari hadin katu kat ni por la benang bakat tamar kala arban. Fidep ujuda uong ka deiba on penyap ya ka. Namar balai kala le ya ka ka ba sniu kani gabriel. Henry hadin usatip uta kook ba uda ong yang kani benta ma uda ong dekat ke arpo sao batu ai ba on thang no ya ka kan mau kata ke culture hang ta lada ya ke briu la yo baka ke jing bam hok dei ban thang no ya ka hanroi onda ba kalawan badu ong ni dekat ke ba arpun re bat ujuda ula pla yaki kumla ke jong bat ula ong ka kam hok maka ban yanga. Juda onda latip dari mangahi ngai ngalale bamhok upriang ya kene kebriu ketamar rada ngi pule be hang ni am ngim sngoi ruem okay kene ketamar ka klam kanono kecing bamhok kadon kecing dai no bat ujuda bat na ketamar lakha perkat kene kebriu ka bakumno kene kebriu ka basyakron ben kadong bamlok kani ke brio ke bahasa ino ben hauktau ai ya ke hok ke jongka onda ba utau kun ubalai ushela ulahe kani ke brio kala syakno bakadai ke nuti om tangkata kala dei ban syak tangno ro perka kani ke brio ke res hadu kata tapi ke res ya lade hadu kata kam tip ya ke bakakale nganget kani ke brio hari ublei uyoi ya ke jingle jongka. Dei nama kata hak testament temai ngi puli syapang ke kerteng jongka. Perkat ke ni ke beriu ke bamdei ke jiu. Kam tip syapang ublei jong Abraham. Hari kumno bo ublei upen krepat ya ka. Bahkan long kata ke kiu kundo. Kaban long ke jinggerku ya ki jat benriu borok jongka pertai. Keris hadu kata. Ka kamle pop ye ka yo yu tau lok benengkong ka kamle pop ye ruem. Udah ulok balik pop ulok uyap. Baar ulek pop anan ulek pop anan uyap. Kadai hok banyo isela hanrei ukpa ai. Nangta ujuda uperkat bakadai genuti ulek apo ulek haka badu besut haka. Uyok kodro naka hanrei mau uperkat kani kadai kebriu ke bam hok. Perkat mapi kani kebriu. Kejingem ke jongka. Hei bangina puli ya kejing har pateng ya kejing kha jong jisu ngilap ya ne kerteng berkani di kata ke briwem ka balang ala manong ya fi ka rislut ya ke baro na ka benta ka jong utrai wat la kam su thu tang tang kale ayu kam tip ngatrai la ka yo ban puli ya ka gospel Matius kano te ke bang ala le ka to ka por ngasngo nga kham le ye ru em hari kata ka jing le jonga ublei udah pendonam yang abo udah tho ya ke kerteng ke jonga aga gospel ke jong Matius. Fitip kan mau ladangi ngi pendon burom ya utrai un pendonam baik yang ngi. Amen. Kata ke jingkular na ke gospel yonis. Ladangi pendon burom ya utrai ne yu pendonam yang ngi. Fitip kan ni ke priu kan le harus tanggawe. Ka klam le syabar. Kasutu ya ke ai bakadai banle katip ya ke ai bakadai ya ke bakanle dai namar kata am ka ap yok tau kada tip
kada tip ya kata. Kani kata kabriu. Kapa ublay upendon kam kabanungkong do haga testament merem. Bingi pulih sepang Joseph pakat hapedeng jong Joseph pinlengo lai punyo pina pulih ke Genesis lai punyo kong Joseph bat laki henmen. Halai po kendai pina pulih Joseph bat ke tengah Potifar. Mod de hapedeng jong Joseph karung gani ke kentai ke bekerteng ke Tamar. Joseph lajit naga benta ke jat benriu Israel. Henry ya ke Tamar lajit naga benta Jisu. Amen. Fi sutu ya ke jingle jong ka ada. Bat babon nangi tharangi kalong ga ba yang ya ke bangin le. Bat ngala man sutu kadi ke jingelam ke jong utrai ki ke ibaro. Belai hang ni le pop kita ki we ke dauru ke dai bu juda uyo ya ke lok ke badai ke nong kanan. Kadong ayo. Ke nong kanan pindah pulih ya kata ka benta bakaong bakani ka kerteng jong kata ka lok ka jong ka badairu ka kenja kanan kong ngan puli lai pu prada khot baneng kong kala jiaru ha kata ka ayom ba ujuda ulale hiar nalaki para kabat ula pai sha uwe ukenja adulam uba kerteng uhira bat hangta ujuda ula yo ya ka kun uwe ukenja kanan uba kerteng usua bat ula shemyaka bat ula lek shaka. Fi ulai bat kini ke beriwa nong kanan. Fi ublai udah suto. Na nong kanan nganum la man penmi nong penem. Namar balai unsapa eki kon Israel man job yaki kanan. Kumno on job yaki kanan. Namar fitep lada ujuda uyok kon na nong kanan. Kamal timnat kamdai cepat kanan. Lada yo na kanan kan long gaba nak bentaki kun juda banlai ben penjot ya ki bahayeng jong ka keme. Tep ublai jong ulat tep lupa. Amen. Ngidei ki kyu kundo ki balajet. Pin sutu hang ne dei kata ublai sutu ang kaning kamlong. Ka ai ka baujet juda dei babakla. Dei bayu babakla. Ublai wanra sya ka badai. Amen. Na mangong ifi ada ublay ula jet dia fi kum kiu kundo ublay un panpa wila de fi ublay un layu un panpa wila de fi nang ta hadin jong ane ni pet pat sone we ka brio bangin lapat haga kitab Joshua haga lenong ka ba ka kerteng ka Rahab bat kini ki poi haga ni ka snong bat ki poi pat haga ni ka brio ka kerteng ka Rahab bat kini ka jingtrei ka jongka ka dei kan nuti okay. Kadai kanuti. Pilengo mene tamaro sak keno bedeng nuti mentara hak pro deyo. Ha? Kata kadai ke jingyar pateng ke jong Jisu. Pat kani ke brio om tip lakat nong lok keladon. Om tip ya kata. Henry ke Bible ke batai bakin kani ke brio pat ke yatu ya ke jing sisha sau pus dem man shua heba. Kita kisi pongot ki kamla man yoi laj no tang Joshua badu Caleb ba yoi kaong kum ni ka tin ka jong trai ngan puli hagani ka por si pang kindet sa pang jong ki ong kum ni had khot ka ba Henry kala la lam yaki shalor yeng bat kala buri yaki daki ding Saihon yaki ba kala la that ter halor yeng ti kata ka beriu kala be nadin jongki halenti ke Jordan hadu ke jaka kenriang ti kitang sulala mi kita kibala be no nadin jongki kala kang ke kordop dekat bapra bat haba kimpat hia kala 1 kil sheki shalor yeng kala la ongru hakita kibriu ngatip ba utrai ula ayapi yakini keri bat baka jingshap tieng yapi kala hap halor jongi bat baro ki trashnong jongane keri kimdan mensim shu yapi namar ngilayos ngo kumno utrai ula perengat ya ka ka doriau basau hashwa jongpi menba pilami no na Egypt bat kumno pilale ya arngot kisim ki Omar ki bahashiliang ga Jordan usihon badiu okken ya ki bapila penjot tiao pi kani ke beriwam ngaperkat lada
kini ki arngot ki bar syong hang taam hapot donor ke terakin perkat namar kini kidei ki balakha yaki hari klau kini kimdei ki bami na por Egypt namar baro ki bami na por Egypt ki yap no like no tangu Joshua u Caleb bat shieng jong Joseph bapoi syakari kanan ki bami na Egypt Henry kini ki balakha bat kini ki yos ngome da ki me kepala jong what let Satu dan Ramha. Ngiru denem. Dalik seorang ngipet ayu. Kau Ramha. Oh, denem kumta. Lah penting lupa dalik satu. Long kumta. Denem dai perkat fit ki kana jongi dalik pet kai. Ki jaka suma lupa ra. No kali kai. Kano kabriu nang te. Baba mi kun la jong. Oh di. Hang ni yo talen ladan. Hang ni ngau fi ngamsat lisnong at yam hanga don mongoi bre lisnong ha. Mar sini tu mau ngala yam na kena. Mar itu kena ba kita ki para ki syong ki kimi ki dang troyo lengka ba mu tau mau. Munu bam tieng fi jong kena. Denum dai. Tieng kana lam ta. Ngai hang ni kan ni kana ya ki la batai. What let Shiliang Jordan. Hang tie fi tip kun ki don ki Ramha. Kiba kat arput, kiba kat laiput, lah tiang ra, ya. Kenapa bangi kasih lagi mo? Si itu kana telen nong shono, dah ada bamja damit, ngiasong apa ding, sedang itu kana kan? Hadin ketu sekenal pat habis sabar, hab yang perkat letnya, naik letnya, dan deh, ha? Saya long kami kata. Tiang, nama roy kawan bet, kei kebiot sengau kawan tu kecingit betul sisa. Pi mentah, kini ki arngot ki bapoi ki layo sengau kanana ki, kepa ki jongki. Ba Jericho ki tigi snong kim dei ki ba, hang tigi beriu ki long, oh hot best ba, cing bam paho, kabiang bet, keri betul jangan duduk ngap, hendak ken mau kun. Kita geri pada git ayo ini jalan ke jaga kemat kita am dei tu khana tang ku bitu khana sarong dah kamdon ro ongkum balik dah batai kum badon lang dah ki don ki brio ki tu khana ke jing bit wat uta ba yoi ulong ba kham yoi khambet kita ba kham yoi man itu khana perkat kini ke ba kilayo sngo sipang kata ki poi jane ba kini ke rahab kadapu halor kli jong ke yeng Om tang kata, onda kita ki beriu ki bawan banwat ya ki kilapen, kada leit yaki, but ki shwa bakin keren, pe kerahap kala keren, but ka Bible ka ong bat kala ong ya kita ki beriu, ngatip ya utrai, ula ai hapi ya kini geri, ka ong komno, utrai, kita ong trai mod udai kenrat, udai sim, udai lut, jongpi. Mak kuat menong ya pi. Kalau pediang lupa ya ublay jongki jiu. Ong utrai dia nama kata fin lap ha. Hakano kayu gini keren ublay unong bu nong tau kuntang gini keren kata kentian mo. Hari menong jisu ka bae bah mo. Sengap lara film ngai yang apek bah haki news keke bengi keren sepang ublay. Ngin ong bai ublay. Teng kadon ke jingkran jongi ngilai kran si kenta klem da sim kerteng Jisu. Fikani ka beri ko ong bai try ka thau bai au Jisu da. Ko ngi tep bau try ula aya pi. Bat ka batai ro siapang ki beri to ka snong ki ong no. Kini ki beri jo ka ni ka snong kini ki bating pot. Ki bayu? Ki bating pot ki ong ba kim dan iu shu. Men sim shu akpo jong ki kyong ne ngate bo try wong namar wong ke jing shap ting ya pi kala hap halor jongi baro ki try snong gani keri kim dan men sim shu ya pi fitep teng teng selong kom ne fidaya yang ti habadom uti wawan nang tiru uti ya pi waya teng diru tiek ta denam dai selong ke kota habadom utir pirut dia. Perkadang dia. Kini ki Jericho ki de yoi ya ki kon Israel ki tiang.
ki kon Israel ru yo i ya ki tieng perkat kata ka pertai ke bang ingim Vio em pertai yo tieng perkat don pun mak mentai em ki tieng ya la ka jong ka jingim kena samla mentah ada kerenam ngimtip ngin le ayu ngayo i kila empat emba mensim syap tieng la don emro pat emba ta ka jinglong samla mensim ayu syap tieng la don ngin le ayu kila perkat pa pi ka perthai kal ka kwa ba penting pe yom don kam pe ba kum ta de kata ong yom be kon kra kot ba pin long he long han ba kum ta penting lupa de pi pe khulung marsin khang ngi le da mi chabar pe yo wan CRP dia kata bun kasih pet di pulet. Nama lah penting pulet lupa tapi. Hang ni am ngayo iya kini kedur. Ba Israel rotieng, Jericho rotieng. Anong par hang ni kini kebriu ngilai fitip ngimdan men sim shu. Kamu kitang shu i ya kikon Israel kemal kila kalon lupa. Kisto am ki umdan yo. Dia nama tak pindah lengo katmana ka masuk ki job ke Jericho namar. Kila dapat serendar lupa dah. Henry ki kon Israel kyong nailek ki ramha pe yo video nak jinget biet jinget yo jinget biet try wong wan hanga da ka jing slur ngipat ni ngilek se utrai ngi perkhat ka yeng mane de tang nam banta ki ba hok handa ka yeng mane dei na banta ki ba pangken ba kin yok ya amen yok ya kan jaman sim yok ya kan jadok ken amen pi hang ni am Pindi kadang ke beri ke keranam kadin jong kata kong namar ngilayo sngo ngilayo kumno pej utrai ula penrengat ya ka keduriau besar pkat kini kami sngo re balakat duriau besar kio sngo yu penrengat kan apa bonsen ngiong kumno lakat kini ke beri sngo yu kani ko ang katate pik na aingo yo blay kayo sngo kike ka ba kraw shu ngila yo sngo kumno perangat om tang kamtai tikis iem pila le kumno ngiling ngilong ayu nganget kini ki arngot am po mensiam jadi dang im ipa lali de tamak shwa ye ipa ti sang im dei panjinjar kato hakato ka shit kini ki kimi pa jongi ting pot kim tre balai Fite bon ba ki kimi ki pa ki pensange ya ka jingker khu jong ki kon ha ka jinget be jong ki ha ka jinget be jong ki kon ki la dai ban yo ya ka jingker khu ki la dai ban shem yo try namar ka jinget be ki do no ya kata namar ki kimi ki pa nganget kini ki angor kyong danget kini kan nuti bentuk mi pa jong perkat ngong fi bon ki briu ki banget kim dai badan apo jeseng ki don sabar jong ka jeseng dai kata dalong jeseng pe ki wan maki da ka jinget jong wan pat doi wat ki wan hayeng mani ka yap kot sau sien mono bodon kam jing doi mono don kam jing doi kin se wan hadin la kot san sien teng dalawai kin sawan pat doi ro ngam bisyare no yo no harang ka kerani ka jing sisa dalawai pat doi lem fik pek kini ka briu dan kam ban yalam ka baka yos ngo kalanget yauta ka Bible kong ka jinget kawan lambaw yos ngo bat ba yos ngo ya ka tin joble kala yos ngo syapang ta oblay bat kala juong long kum nomo kita ki briu ki long kum nomo bat marsin tip begini gini kita ki briu em kong nganut ban ris ya la ka jong ka jing em na ka benta jong ki ka buri perkat bi ka ino ya la ki jong ki jaj ben riu ban yakini ki arngot au fi gade ka ba ban kedop yakinong way kani ka brio ka kedop bat kada bure ro yakiem hakai ngan pule biang dakot ban rio hanrain kala lam yaki shalor yeng bat kala bure yaki hakai hau ding sai hon kala bure yaki ha udieng kan mau bet lada firi ha udieng ngakwa banong fi kai ka bosnia kan umla man kata fi lada firi ya lade ha kata ka jingai ha ka ding pna kanong fi bomman umla man kata fi
Namar hakadeng pena u Jesu wadap siu ya kador. Bat kan mau dan arngot hangnya. Kan ngot don ne? Thau yo. Wei thau yo Chris u balasya halor jong kadeng pena. But wei thau yang apa dia pi ngiba ya kata kadeng pena ban penai ke jing siu dor ke jong Jesu. Amen. Pin su tu hang ni kam dei ke bajar khat. Bat kataro halor yo. Halor yo. Yeah. Yo Jesu asal pernah hai. Hatem na halom. Ha? Pin su tu ya kata ta. Pi kani ka pini ya kadur. Bat kani ka brio nganong fi kalek. Bat ka ong ngi te pitep ngi la tieng top tu ya pisia. Bat kini trai hapo jong dieng kini perkat. Kum no kia tieng hadapet te ikop bat tieng mangi ya ki menta. Namar kisong. Ong fi kalong kum juro. Haba pi sedang yo pan sakri yo trai nong kong am. Aku apa nong fi? Shisong bet sengap ya ka tien jong blai. Pi hang ni ka balengo ba hang ni. Kini ki arngot kinong sentiat kiyo I pastor bekerteng rahap. Kiyo eno pastor bekerteng rahap yalap. Ano pi finum fin puli kiwe yam finum yos ngo kiwe ki kentei shwa jong kini kilong nong yalap kumbalong kini kebreu. Kiladon kinong itu lupa ki kentei hari kenong yalap kadai kene. Evangelist kaibet full gospel sipang ha ardakot kini sia kila yo jingek yes. Manta kenyen wan yale. Kita dia kata, "Baik bah, unong yalap boroborem u ai mensiem." Dei penduk mensiem. Pakat kene am kaya lap, ngalap no fik evangelist ke beneng kong duk ke kentai. Hapo Bible ke kene. So simple kawan ra. Ka klamong ketal atau ang tata ke ong baik. Han ring yala yo sngo, bau blai ulah perengat ya ke. Ya ke duriau ke besau, bat ngila yo sngo ru, bakumno pilale, bakumno bapilale. Ya kita kisim jengki amor mo u bekerteng usihon baru bar sesiliang ke Jordan yu balabatai be so simple evangelist kai jai wat kini am yes kila sutu uai badai ngakwa banon via pangiwan sa jeseng am kawan ra ingi tang kawe ban itu uai bangingi dai hau try amen perkat kini ki arngon hala reseki la penhe ya kini am om hakikme ki pa ki bangai la penhe ya ki hakikme ki pa ki ba arta tin yo blai ki ba yo ba menna no blai ki arta tin pa yo blai bo ula ban le ki yo ya ka do nganong fi teng ngasong lengo ya kini ki don kam do siar wan hi yeng ong hi ot no yang a ndera kamta hari klau siar wan hi da ot no yang a bam no wood ngam kwa shwa ot cho yang a trai prasiar ya kini ot cho yang a ublay adu ai katai ki kwa na mau siang la afinya la ai don jaka pelang lo ublay ule ya kata kei ke bakra walor jongki namar boleh mau siang ke ditang ba ai ke bakan tuot hana kam la man pelang hala dia but kani ke brio pitep ka ngai yo tau boleh hei ba makini ki arngot ki klamyo But nganget ka jingkran jong kani ka briw ka penra ya ki haba kilay pai ki ong da ka basuk ngin job Jericho. Dai hang ta po Joshua wong ada pikwa ban job sengap jar. Balai pak sengap jar namar ki briw ba artatin sudah. Pitep kinong Jericho lak kul marsha. Kinong Israel ki dei bam nang kren sudah na. Namar ki yai klam kren debi. Fistu ki yai klam yo. Klam kren. Hari blay ula banle ya ki ro ladangim keren ro. Amen. Kam don kam bapin kaang lada kam kaang ro blay ula banle kamba. Lada fiat hak jingkong ngo ya uken. Amen. But hang ni kini ko rahap hadin jong kani ke Bible ka ong ngangai pia tip lot kumno lapa kalaj nang ta. But ya kata ka bantapat abangi puli pat kapoi namar kai ke bakala syongkan nang kong baro kalong ngalaban nong fikir ka aurea sudah hakmat jong belai hadin kini ka yo ulok bat uta ulok ukerteng salmon we umdai Salman Khan salmon we salmon bat nagani pinso pala bagaktin ka jong belai ka ong bakani ka brio ka yo kun kayu ka yo ukon ubakerteng
u Boas. Wei? Boas. Pinlapat sapang jong ni Boas ha ke kitab Rut. Nganlet man batai kindiat sapang uni u Boas. Uni u Boas ula syong kenrau ngalak manovi samla. Baru la syong mem yolok syut namar pite beli mlak man yolok. Namar umdan mano ba kloi pat kini ki jiu ban ai yala ki jong ki kon hagak ti jong Boas. Udai ubreu beruspa ula yo iya ka klam kumno bakawan kan nemsnio hapo Bethlehem uyo ilot ya kita baro hari umda menom udai ubreu ubala bet la biang ha kata ka snong udon ni ki sakri ki sakor ki jongu ubiang lot na dong sadong hari umdan meno pat kalong yeng na ki Juda bakloi ban kam ya u ban long persa namar balai kakana kami ben uni udai ukon jong kanuti. Ukon jong no? Kon jong no? Umdai bam dam mano bam mon. Bat kano kakam ka ba Boas ulehem umdan nakijat Juda ki bakloi banias no lang. Namar balay udai ukon shipya. Namar ka kami kamdai ka jiu. Priang shuyo. Hoi udan hangta yolot kijingkur ku baro Henry haka imlang kesalang daya dai pa padu tantan dong ten wila song samlasa yok briu syo la kren ye kata ta ya don hang ni mo pisong te ngal song samlasa yok briu syo lei ublei utip kamba amen pidon haka jaka ka ba kamsuk ban ye ki babun ngon. Dari kata pim juan kendu yo pastor ngadon kam jing duai namar pidang samla. Amen. Namar umdan jing shrut lok kon ki pim dan kon ye. Kemen tang sai tan pensai ni pe vi susi marwei la syong misan. La syong pasan hayeng kum ni marwei. Ada pidon nak jaka ba khamsuk dan ban ki babon ngon. Amen ki samla. Amen. Pim dan kam man kia damit pe kon pe tim dan kam ye ro shaban wan jeseng kan mau hagi se ye hinam kan mau dan kam ye enjoy be jala jong lek se yeng poi yeng arba je ke tia si bo je email ada chat lupa kaja daladon kon sasutu hadirin kata hinang tes dalangait ketin pastor wah teng mangi ada recording live bujel asubang mata setelah tu cek kasih pang kan mau tang step up ke lebu school. Bat hang ne uni Boas sutu boleh usong samla. Dan ba dong bakloi ban ai. Kan mau kata kan be hakijat ban riu. Kim trek ban ya khle. Kim trek ban ai. Kim trek ban yo ban ai yala jong ki kon kan thai namar balai kumno ban ya dei bat uni ubrio. Dai namar kata ulah tieng bah bagarut kada nak jat jong u. Malal tip pai ba ya kata loong baik kum bakalong ka kemi kum ta mer melong. Tetapi ngipuli pa ka Bible ngisuk ba dala tip ya ka culture to ka poram ka ba ba. Bat kata ka di kay ba u Boas uday. Dan mano bakloi banai kon kantai. Uni usong samlasa henry ublay upen kre ya ka way ka brio pat ka bamday ka jiu na Moab. But tip iay kay bajia uya kendo ba ya ka hala ka jong ka lengka. But yo iya ka baka dang tam kau. Ukam don kam man laywat kawan hi ka kwa banong ifi. Ublay utip banwan lam yaka na ya haka jing em ka jong pi. Wan let start hi dala dia pi sababia. Amen. Wan let ayo. Wan let start hi pi sababia. Wa ong lam hey hala ka jong gay ka lengka ka jong. Bat perkat nganget umdai tang karut ka ba tam haka to ka jaka. Dan kiwe kan tai kumno Boas namar fite ba ublay wan lam u connect ro. Kan mau haya kata, ublay utip dah. Ada pile ay dala dia ublay wangam dan jikit kli kata. Udah pensung tu hangi. Ya kan ega benta. Pakat karut dan sano pertai kumta terter. Ada ublay utip dah. Banuan lam
ya kene kebreu pitang tang ngim su tho nganong ifi ha kaleng kha kan ma u Boas udan hai kaleng kha jong ari kene kebreu yu kene ukli de mano kene kia batai kene de kata pitep kadonot kalak no lupa ani wow nganda yo kum kene ken kebreu hari umnut ban keli pak keli nama rakal lajong lar hamrang ba usnga bejar-jar hari ublay haba wan lam ya ke rut hang ta ngaperkat kita kiwe kinong pa tam kam satu pa kam muap bepli kene bepli ka tam be hadu Boas ong ong ya gitu ban tam fitu ngandalek em tang asusi bah kajat benreu jungi ya tok kena palat ya syong kha em kena palat de kata jenjar dah keli kan nosdem khat news nem kan ngot kon arngot da tang perkat pi arngot kon khat news nem don le samlalang bat kon bat samlang bat keme kaju opor kata ka di ka be kadon ka we ka jakaling mengitip utau kon walam ya ka samla hayeng hadin kat tu kat niski ula kelak keme pat jong u kelas tu kam su tu walam ukon ya ka samla hadin kat tu kat ne benai ka kelak keme jong tau samla pi Boas ula i ba ula biang ba kerta Henry kerut nganong ini, kani kerut kawan ne iban, kani kerut kawan namar bo ulok ulayap, kay riu kentay, kawan ban buat ya kani kakiaw kabala ong lupa ngadai baktang, bakani kakiaw kong kapet baka syok hayeng kakong kumne tingin miyo bam haban ki kikti kikjak ban yo bam dai na magtakan mau lada pikwa ban bam sing bam pihak ban ki ban tre amen lada pim tre ya ka ban tre wat pet ka kam ka bakumno lada ka kam ka long ka babet ya kmat jong blai tre ya kata ka kam amen bat ka bible ka batai hang ne ka root ka late bantam But Boas tenat. Hadu bau belai upenlong ya ki baro banwan hajo. Hadu bau Boas hab pite banyo ya kerut pek Boas hab le mno pengen supni ya pi keruko maka to kopor. Hang ni udah ong ya kene bentar dekat banreu. But uta ukur bahajan ula ong ngamla ban sius pa ya ka halade yo ngan pensniu yala ke jong ke bentar. Underline ya ketua apa Bible jong pi sutu kerut dai mano baro kipet ya kerut kumno ka ka kloy ban bot ya ke nomi ka ong kur jong pound dai kur jonga hare ke ka bakile kini ki kur pat ki bahacan kile ayu lada yak ni ka briung ngi pediang hayeng la jong ngi pediang ya ka jingyap ngi pediang ya ke ya ka jingyap trek ban pediang baru Boas ban yo ya kani ka briu hable yu fitep ban lao no ya ka juti la jong bat ban ai bat ban shem ya ka juti jong tau briu halade akwa ban ong ifi ka jing shong kha barobor ka dei kata bangin lao no ya ka jinglong la jong bangin shem no da ka weipat ka jinglong jong ur briu utau briu basiu spa ken bonse na kasyong kaya pat kadai tangan ni kadaw na marngi pun palat ban ong nga lam da ngalaw lam da ngilaw no iya ka jinglong nga kasyong ka kamla ban long ka balakurku but marsin pediang Boas ya kerut ka Bible ka batay uyok kon Obed na Obed yo mano Jesse na Jesse mano David ubalong usiem ka donut kum jong ublay Cinda ulatip lupa uni ubri ba kumta na karut ba unio. U David ula David de kun siu jong kumta. Pio hari Boas updiang ya kani karut. Bat pinlengo kini berolai ngot ki kenta ya testament beremem kim dei ki soti. Kim dei ki kim dei soti. Tamar adon lok arngot. Rahap le emtep. Karut adon lok iwei. Dei ayu Soti. Henry ke ni ke beriu pat ke bakado bangi pulih ke gospel jong Matius. Bandai ke kemi jong Jisu. Kedai ke ipat. Ka soti. Pit ublay na ke jingjot ulak bansay ke batamai. Amen. Berkat mapi kini bano
ki kentai banganga puli makane kesini kimdai ki kentai ki badon nam haga imlang ga salang namar balai syak keno badai nuti even ye ka root namar ki Israel ye ki kentai Moab ki pet kumta ki pet bet dakata dai nama kata usi Moab upenjat kumno ki kon Israel pindah sutu upa da ki kentai upa da no daki kentai pindah pulih hak por jong balam dan le ya kata tadai nama taki ken po be jaki dai nama kata tre ya kaban pediang utep ya ka history ne ubre bakum ta kumta hari bawas upediang namar belai usung tho bakade belai bawan lam ya kane ka brio but barol laingot kini banga pulih petas pen berem kimdai ki jiu ayo jiu Andre ba poipat haga gospel Matias haga de khot ka ba khatn rio he ni puli sapang kane ka brio ka ba kerteng ka Mary okay ka Mary ka bana Nasret na nong kendong kam dai nong sor nong efi kane ka brio sha nong kendong nong efi haga kerta kabadang katlai kat sausnem u angel Gabriel wan bani shem yaka banong yaka bapan sapun kon pi lengong hanong fi kita ki bahaswa jong kabaro bangi pule yang ni kini ki brio ki bambiang sudah hari menta ublei ujiet ya babiang ken mau compare ngingila im ke bak ching im ke bak kumno menshwa Ngi empat mentah ha utrai ngitep bagi pateng jongi kinlong ki bajanai pat ha utrai. Amen. Kinum le ya ke ju ke bangila ju le menshwa namaru blai jongi udan mempan mi ke ke bakrau. Amen. Pin lengo kini ki laingot kim dei kan nam ke babak basniu sudah. Pinek lengor hak jing syakri jong Jisu ki kentai buun badan light nyong anong ifi ka kemi ke jong Yohanes badu Jacob ka kemi ke jong light ni taki babun kentai ki dei bamba sudah hak ai belang salang Jisu ujit yaki ban bat ujit yaki bat kini ki yai ne na bat utrai ki kloi banuan pen slek ro ya utrai wat ya kamat ke jong ki dei kita fi utrai jong yam anong ifi upenon kambe yam ya tau kiu kondo batalot kiu kondo yo Betul. Kini ke Mary nganong vidang kalai kat saus nem nganong ipi. Ublay ujit ya ka. Ublay ujit ya ka. Dei nama kata tentang piong ngate balat jot. Ngah balalong kumta. Utrai utep bansai ke babahana fi. Namar uhuang pi fide kiu kendo balajit jonga. Amen. Kiu kendo balajit jonga. Wang atep fide tangga kendo kabatelot. Henry hakata kabatelot ken ngakwa ban ai ke jonga. Kumene por banga sedang ong ifi hakitu ke por ki bo iki ksiar ne ki ki bakodor jong ki hakiu kendo ken mau menshwa jaka pelang pisang ngi pelang pisai ken mau em sei tie to kra kendo ngi tep pisah hang ta ken mau kadai ki bo blade em hanga bada pi yo iya kata amen but utep ro ngi deng kita ki vessel lane kita ki kiu kendo napo ngi tli napo ngi long ayu tli but utrai wong dei kata ngan pen ai pi de ki jing ai ki jong umen siem hey bangi puli ke stish ki nong korin but stish ki nong room wangan ai pi ya ki jing ai jong men siem ba pinum long ki kra ki batli han pin long no ki kra ki badap jonga amen trai wangan pendap manga na mangala jit mangate ya pi amen kening ke brio nganong ifi pinda puli em pinda ngau shisha nganong ifi kening ke brio em kabashani alut hau blay apa kapediang Jisu em kala shani alut kai kendo Elizabeth kam tep bu Joseph pun sai no haraka nget bet fitep kadai makaro ban sisap thang no kom katamar haraka nget bet bu blay long kam tep kom no klong da ki ek po long Nampak kami tu beriu, kami patu tip ya kita. Da armet selong kumno. Om tip ya kata da armet bakroi pri, om tip da armet bam om tip ruem ya kata kan yang beriu. Abang ngoblay kapediang baik. Kau ngengait ngapediang. Kakiu kendo ke betelot. Kapediang.
Aku apa nabi? Kiu kundo fin lengo em kan oi. Pida te em nama kata kong em kecit halade. Bat hadu ko pedap ya lade em kan perlak ben pelang ko kajak be ko Abi te kinjat kiu kundo em kecit no halade. Dai nama tanga pulih pada ka samar pulai ngestu kuri jonga ka slay. Hadu fin pedap ya lade em wat kwa ben syakri ya kiwe nama ka jing slay kade ka jing syakri ya kiwe. Nang kong pendap chwa ya lade. Amen. Lada pimdap em pi syakri ya kiwe em pi wan pin school mar. Ministry ya kiwe na ka jing slay ka jong try. Amen. Namar teng ngikren jot ya lade kum yang ngau blai unjiet. Ada blai unjiet ke kum ka tamar. Ada blai unjiet kum ka rahab. Ada blai unjiet kum ka rut. Tarai nom jiet kum yang ngau dia pi. Ada blai unjiet yo boas. Bom na mano banot ban ai ki kun kan thei. Ki jong ki haga kti ka jong boas. Ada blai unjiet. Bodo boas shwabon shem ya ka rut. Usutu ban kendo ya la jong. Namar wat utau badan bat ong bet. Ngam kwa ban wan ra ya ka jing snio. Nambar jongka haka benta ka jonga. Hanre fitep haba ai no ka juti ngan shem manga ya ka basniu ka jong me. Shem mame ka jing bha ka jonga. Hanre ublay ka Bible nga hangta finde yo ka sam lai po bo David wong ublay bangingi syakri upen kelai ya ka jing sosi ka jongi sakai. Saka jing shat bar ulau no ya ka jan kan upen dap yang ida ka jing kemen. Amen. Kita boas kerma ba juti kada exchange u ya pli but pinde yo iru ya kata stish kinong room ka kren kong u Chris u la yap ya pli na ka benta ka jongi room san pra ka kren ya kata men ba u Chris u la yap halo jong ding phana u pli no u shim no ya ka jaka jonga ba jong pi ya kata ka juti ka batar ka jonga bat ka jong pi ken u shim no holiday u ai no ela ka jong ka juti jong ka jing suk ken jong ka jing lak loy ka gospel bangin mare ya kata ken Bo Paul usah thok pat ya kata hakastish kinong Ephesus. Namar balai wang atip ba pi de kiu kendo betelot. Harenga ngajiet ya kita. Amen. Uisaya wang telit jongau de babet tengen. Kom no mejiet yang a. Finlap ba pa ka Bible way rum dan bong ngahang ni. Uisaya wang ngahang ni hadin bol ada biyo kata ka ding na pa tur ke jong o. Namar balai barok ngilong ki batalot. Hare bangi wan ha utrai. Fitep utrai u reveal yala de hangabat api. Amen. Baruang pi day utau kiu kendo. Ubang nga ngalajiet. Bat nga ngan pendon kam yapi. Amen. Nga nganiyo ngan pendon kam yapi. Wang pi lay ki briu ki balabet tengen. Nga ngan penko yapi katamar kadai balabet tengen karahap kadai babet tengen karut kadai babet tengen hari utrai penko penmi sendon ya ka Mary. Amen. Penmi sendon ya no ya ka Mary wartau de utrai jonga bar jong piro yo piro piong ngadai tang ka kendo ngadai tang kendo ngadai betelot ong trai pendan kam yang a jit yang a trai